Туғандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 19 июль 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары, кой базардан баштайбыз, достор. Соода кызуу жүрүп жаткан кези, күн ысык, саат 8 боло элек. Могу жакта койлор бар экен. Козулар канча экен? 15тен. 15тен? Могулардагыбы? 15тен суралып атат. 5 башпы? 5 баш 15тен суралып атат. Канчадан болду соода? Бербедиң? 13,5 миңден сураптыр, бербептир. Оптомго. Жакшы. Каналды колдоп тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, тасыр. Бааларын айтып коесузбу? 35 эко. Эко бириги 35. Тиш буз элек, Тиш буз элек козу кочкорлор. Эко бириги 35. Рахмат. Мынакей, козулуу койлорбу, козуларыбы көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Канча экен койлоруңуз козусу менен? Козусу мененби? Баасын айтып бериңиз. 45. Койлор канча тиш байке? Козу тиш, 2 тиш. 2 тиш козу тиш. Койлор жакшы экен көрүнүп турат. Мына козулары менен 45 дейт мынакей. Мына 2 сайып атат. Мына 2 тиш көрүп турат. Номер калтырып койсоңуз болот. Козу экен, Я, байке. Номер 508. 508 менен, 03 1983. 03 1983 мына 4 баш кыскасы. Сүйлөшсө болот экен. Дагы бар экен. Ушундай койлор барбы? Бар экен. Чалсаңыздар болот, достор. Анда эмесе кеттик алдына карап. Могу 2 кой бар экен. Ассаламу алейкум. Канча экен? Баасын айтып коюңуз. Эко 50. 25 миңден 50. Тиштери кандай? 2 тиш. Жакшы экен, мында көрүнүп турат. Алам деген бир туугандарга номер калтырабызбы? Жок, мындай сатасыз, Соода болду байке? Айтып коюңуз, канчадан? 45ке. Экөөнүбү? 45ке берген жокмун дейт. Анда мал базар Сокулук. Кеттик, достор. Номерлерибиз 077 388 350 реклама үчүн. Кой, мал жанды киргизем десең. Мына козулар. Канчадан экен козу, балам? Бул 20. Бул 20. Ой, жигиттер. Ой, бул эмне? Канча деди? 15. Болду. Соодаңар болсун. Өтө жакшы. Мына жигиттер мал базарга келип акырындан үйрөнүп атат. Аксакал канча козу? 8. Не жетим калганбы? Кандай бар? Шындык, 8 дейт. Мына. Анда достор, базардын көрүнүшү. Кеттик. Меринос канча байке? Ассаламу алейкум. 18 адам. 18 кой экен, 18 сурап атасыз. Канча сом сурады базар? Базар 16 адам. 16га бербедиңиз. Бирок мында союшка да жакшы экен, эти бар экен. Жакшы. Мына. Ассаламу алейкум байке. Канчадан кочкор козулар? 24 миңден ар бири, ар бири 24 миңден. Кулактарының мынакей. Линиясы бар. Булар канча айлыктар эми ошондо? 4 айлык. 4 айлыктар экен, достор. Разрез до конца экен мына. Бул кудагы бар экен. Дагы барбы үйдө? Сатыла турган. Жок, ушул экиле бар, Номер айтасыз. Чоң кочкорлор сатасызбы? Номериңизди айтып коюңуз, WhatsApp номериңиз болсо, балким алам деген бир туугандар болсо. 0706 02 04 36. Рахмат байкес. Кайсы районда боласыз? Арчебеш, Бишкекте экен, мына достор. Ушунун аталары бар экен, чоң кочкорлор экен. Чалып көрсөңүздөр болот. Рахмат. Мына койлорду эми алдыбыздан чыккандан тарта бересиз. Ассаламу алейкум байке. Бааларын айтып коюңузчу. 23дөн, 20дан, 15ден. 23дөн, 20дан, 15ден. Бул козу канча кара козу? Кочкор. 15 15. Сурап атасыз. Койлоруңуз канча тиш болуп калган байке? Бул эми тиш жарып атат. Тиш жарып атат. Тиш жарылек. Тиш жарлык бул, Жакшы экен мындай. Бүгүн жакшы койлор түшүптүр, достор. Туугандар, караңыздар. Рахмат, соодаңызды берсин. Мына козулар бар экен байкемдик. Донка бар деген канал. Канчадан? Донка бар деген. 13тен, эркектерби? Эркек козулар мына. 13 миңден. Сурап атат. Узун болгон. Бир 5-6 ай боло элек, же болуп калдыбы? Болуп калды. Соода болдубу байке? Канчадан бербедиңиз? Айтыңызчы көрөрмандарга. Берилбеген баа. 12ден. Макул, соодаңызды берсин. Мына 12 миң сомдон бербептир. 5 башпы? Соодаңызды берсин. 5 баш экен. Мына мериностор бар экен, байкемде. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Канчадан бааларын айтып коюңуз? 16 миңден. Союшка экен, жакшы экен. Мына еттери.
16'dan. Surab atadi baykem 16'dan. Suralgan badan düşet. Mana qo'chqorlar. Bayke assalomu alaykum. Bağlari qanchadan bo'lib atadi? Alır. Birden alsa 18.500 liradan. Anan keyin Düngüne. Düngüne 17.500. Mana 17.500 dan. Susamırdım oyları. Susamırdım qo'ylari deydi. Biroq uzun qo'chqorlar ekan a. Mana do'stlar, yaxshi. Savdangizni bersin. Qashqa beda jegender a mana. Ötken çıkarılışta da tarttık bile bayke. Çaldı varan. Bir tuğandar çalışıyor, alıştı. Anda daha bir kayıtalap koyunuz için numarınız anda. 77. 0777 iyi. 16 19 21. 24 saatte ben geliyorum. 24 saat boyu. Mana tamay qo'chqorlar soyuşqa da var ekan a. Mana sonun tuğandar görüngüzler çalıp baylanışıp sizler için oңой go mına. Tuğanda. Buna qo'shqordi. Oşunu. Qo'shqordi. Misal için bir Qo'shqordi suradı. Qanchadan suradi? 18'den bersen bo'ladi. 18'den he? Ular 2 tishga o'tib o'tadi. 2 tishga o'tib o'tibdir. Yaxshi. Ma'qulanda. 15 oydan jo'g'rida. Ayni hisobdaganda. 15 oydan jo'g'ri. Savdangizni bersin. Rahmat, yo'l bo'lsin. Semislar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha ekan o'sha semerinos? 19dan. O'ta semiz ekan a aka. Mana bularchi? Bardi qiladi. 17, 18 so'yishqa. Mıqtı ekan, ko'rinib turadi. Mana baykem ko'rib atasizmi siz? Qanchadan kam bo'ldi? Alayın deb. Ko'rib atam deydi. Mana do'stlar, tuğandar qarangizlar. O'ta sonun ekan. Nemechi bayke? Nomer qaltirabsizmi? Barmi dag'i? Yo'q, ha? Ma'qul. Ketdik andamiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? Qancha ekan qozil qo'y? 60. Qo'y qancha tish? 6 tish. 2 qo'ziz bilan 60 ekan mana. Qarangizlar. Tuğanda. Qo'zlar erkek urg'achi bu? Biri erkek, biri urg'achi. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'zlaringiz? 35 ga aldım. Qo'y enesi bilanmi? 35 qo'z erkek. Urg'achi qo'zi tish mana. Enesi qo'zi tishmak. Qo'zi tishmak. Birinchi qo'z ekanda? Birinchi qo'zi. Mana. Jarlik ekan, ha? Qayra foydasini bersa satasiz. Buyursa? Mana 4 var 45 dan quruq. 4 45 dan. Cho'ngdir. 2 tish, 4 tish, 6 tish. 6 tish derken cho'ng. Yaxshi ekan, hozir bunga to'xtalyapsiz baykem. Men ushul Bayke nomer qaltirasizmi? Balkim. Aytib qo'yish. 0555 30 06 48. 2 egiz qo'zisi bilan bir urg'achi, bir erkek. Qo'y 6 tish. Bas 60 ming a? Tushirib berasiz-da. Tushirib berasiz. Mana. Balkim birovlarga kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, nomerni qaltirib qo'ydi. Anan keyin bayke mollar aytib otasiz siz. 4 bosh. Mana ko'rinib turadi, cho'ng-cho'ng ekan. Güçlü qo'ylar. Bak qo'chqorga daymi? Qo'chqor qo'ygonga daymi? Dayar qo'chqor. Qana aytingiz nomeringizni sizdaga. Balkim 0702 44 21 bo'ldi tugan. Chalaverishdi. Bu yoqda qo'zi talash bo'lib o'tadi-ku. Chirkin. Assalomu alaykum. Qo'zlaringiz qanchadan bo'lib o'tadi? 14 mingdan. Urg'achi erkek? Erkek. Bardi erkek. Bo'lindimi? Bo'lindi enelaridan. Bo'lindi. Yaxshi. Mana 14 mingdan so'radi. Rahmat. Tushirib berasiz. Qanchadan bo'ldi savdo bugun? 10,5 mingdan berilibdir baykem. 11 dan bo'lsa, 11 dan bo'lsa 10 beraveradi. Qarmatat kelsa, nomer qaltirib qo'yamiz. 702 12 70 20. 20. Mana tuğandar. Do'stlar, Soqquliq mal bozoridan ko'rsatasizlar. Bugun negizi tuğandar mal azroq bo'ladi. Sebebi bugun kunga ishanba, ertang bu yer jiq bo'ladi do'stlar. Bugun dile jaman emas. Bu yoqda qo'chqorlar savdolari, qo'z-qo'chqorlar-chi, ko'raylik, el ko'p ekan. Qana so'rab ko'raylik-chi vakillik bizdan. Bismillah. Qanchadan ekan assalomu alaykum qo'zlar? Bağlar kimki bu leysi? 13'ten? 13'ten mi bayka? Kimdiki? Yesi kim bu bayaqtiki? Ha, satıldı. Qanchadan ketdi aytib qo'ysizlar. Görөрmandarga aytыңыздар, sizlarga keldinglar bozorga. Kelel bag'andarga. 13'ten bo'ldi, mana 13 mingdan ketibdi. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Qo'ylar qanchadan ekan? Qo'ylar 55 dan. 55 dan. Tishlari qanday? Bayka sizniki o'xshaydi. 2 tish. Don qabar degan. Qana? Bayka, qancha bosh bor? Bu yoqda da bor ekan, qo'y. Bor bunda da. Bu yerda tak 6.
Bu yakta 8. 8. Bağlarını aytыңыз sen Байкемде ортоанан өйдө ылдый кылып. 2 тиштер 55'ten. 55'ten, 2 тиштер. Нолар козулары 40 миңден. 40 миңден козулары. Булар линиялары барбы, кандайдыр бир? Бар экен, көрүнүп турат мына. Кайсы линиялар? Графтыкы. Чоң-чоң экен. Бу кочкор койсо болот уже. Дайыр. Даяр экен. Жаңы 2 тиш. Кана номериңизди айтыңыз эми. Онлайн. 0550 14 27 20. Кайсы районда болосуз? Балким сиз жактан. Беловодский, Москва району экен. Болду бай. Рахмат, Мына. Чоң кочкордой болгон койлор бар экен ичинде. Достор, көрүңүздөр мына. Биз келе албай калган бир туугандарга, мал базар көргөн бир туугандарга көргөзүп беребиз. Ассаламу алейкум. Кочкорлор кимге карайт? Эси жокпу? Баазын айтып кой анда. Шытыр берсеңиз 45 миң. Ой, машалла, жигиттин гүлү. Тиштери кандай? Мына. Кайсы айылга салам, бир айтчы бир досторуңа. Каерге салам? Достукка салам. Кайсы жактал досуң? Бишкекте, Лейлекте, Баткен экен. Ой, мына, Лейлекте. Разрестер мощный экен да. Эси жок ичинде эле жигиттер. Макул эми. Кеттик алдына карап достор. Канчадан койлор? О, койлордун баазын айтып койгула да туугандар. Баасын. Эси жокпу? Бар. Канчадан болуп атат? 25'ten. 20. Оптом. Мына 25'ten тандап коюн, козу. 4 эле баш калды. 4 эле баш ба? Макул, содаңарды берсин. Туугандар, мына Сокулук мал базарынан көрдүңүздөр. Моң караңыздар, туугандар. О, меринос мына. Уяң жүндүү койлор да булар. Кимдики экен? 16дан. Кандайсыз? 16дан сурап атат эси, Мына уяң жүндүү. Илгерки койлор. Эси бул Байкеби? Жакшы экен, байлап атыптыр. Байкем? Ассаламу алейкум. Кандайсыз, иштериңиз жакшы? Карабалдалык Байкем го. Канчадан дейт? Ириктер 16'dan. Ириктер 16'dan. Ошондо бычмалдар да ирик, 16 миңден. 2 жашар. Булар чылкыс эмеспи? Жайлоодон түштү. Көлдөн келиптир. Сизге карайбы? Номер калтырыңыз. Алам дегендер болсо. 0530 33. Байкемде ар дайым ушундай койлор болот. Момдай да болот. Тизип байлап коюптур го. Чалып байланыша берсеңиздер болот мынакей. Меринос. Коз сиздики? Кандай Байке? 6 козу. Канчадан болуп атат баалар? 11'den. 11'den. Кочкорлорбу? Кочкорлор мына 11'den Байкем сурап атат. Кайсы? Бул койлордан сиздикиби? Мына кой, Уруктукка жакшы экен могу, Канча баасы? Линиясы бар экен. Баасын айтыңыз. 35, 30. 4 тиш. Мына разрез. Жакшы кочкор койсо, буйруса. Номерди калтырып коюңуз. Козулары боюнча, бул койлор боюнча алам дегендер болуп калсачы, же калтырбайсызбы? Макул, рахмат Байке. Калтырбайт экен. Мону көрсөтүп койчу. Кочкоруңуз канча? Ассаламу алейкум. Баас. 45 тишичи? Я. 4 тиштен эми өтүптүр. 45. Кууттан келди. Ошо арыгыраак экен. Дагы куутка иштеткендерге номер айтып коюңуз. 508 86 Ох, 96 16 Чоң кочкор экен, бирок линиялары барбы буну? Бар экен. Чалсаңыздар болот. Макул. Бой канча чыгат? Бийик экен го? 97-98. Арыгыраак экен да болгон, Мына багып туруп дагы койсо, дагы иштейт экен. Канча койго койдуңуз? 50 кой. 50 кой. О, машалла, кочкор иштеген экен, Макул, рахмат. Эгерде алам деген бир турганда чалыңыздар. Баасы канча дедиңиз? 45ке берет экен. Баасы дагы өтө жөндүү экен, мына. Көрүңүздөр. Рахмат. 80 миң деген жок, 45 миң деди. Сокулук мал базарынан көрүңүздөр.